Kum shi benta ban pen kre ya ke election jong ka ying dor par thau an haus nam arjar arpaulai kaseng All India Trinamool Congress Meghalaya Pradesh menta kasngi ka khat sau tarik no pra kala yo ban pen skam yakin nong kit kam ka sning block bat ru ban pen bena ya ka kerteng ba Gilbert nong rum kum ukertong ban aireng na ka party TMC na sning constituency ha kane ka election ban wan. Hakatay kasngi ki balapoy siya ka jingyalang na kaliang ka TMC ki kentop yaw ba Judge B. Lingdo Chief Whip ka party TMC bat ubaday ru MLA ka Umroy ka Dr. Sarah Lindor Phang kertong na Mauhati uba Gilbert Nongrum kertong na Umsning kinong yalam bahakmat ka party TMC na Ribhoy District ki ba kentop yaw ba Fabian Lingdo ba CL Masharing bat kiway. Habakran hakane kasngi ba Judge B. Lingdo ulayat hu babon kinong yalam paj ba kilami na kiseng sanhima baper ban let penyaso siya ka party ban sensyari ka sorkar jela tang ban yo jing mentoy shimet ban yo shuki minister henry ngapat ngam syam lami na ka congress ban let penyaso siya ka party raha bor henry ngapai siya ka TMC kabadai ka party ka bapet ya ka hok upaj ba bat ka baha kamiat jongki balang juga pair along AKA kung hindi man kenal ikinigi hok yun ba habol na sinyo idona ipolisi sa ikam jud BGP at ang gilang jinay ipolisi gila po hado produk yung jupi kapiyang ba ito kasasar BGP ganun si dalhingi na iyong isanite iyo kaw ay isanite iyo gas ay iyo korum ay Kebaro di kepolisi di belum hadut kedok itu. Ejengam jeng kaan nanti po asam. Bila penik dan sokar BGP hapo asam. Bangkang yang jeng mambo masih asam. Kalau tak ini sini. Kanu kedua dok mesin kan. Lalu mana piak? Tetap ni. Tak merem. Ano lakoy? News pa. Kani kadai gabut. Ban penuh ban tak bersih ini. Undai nak jengkang temat, undai nak jengkang dia. Undai dekat. Bagaimana dalam jungi haswa berjuang apa? Tahu suan ke BGP dekod. Pen saya duk ban tak bersih. Mutak duk. Dan balana dan bandar. Pempek school program pempek bailat. Ini susu. Andai kesultan BGP MPP hangne kasol hangne hapo kejala kejungi kasnapja. Video slow. Kontrak sama untuk persiap jimban bersih. Kali jikang jadi masih nanti nampak asal. Syu'ong min Aisyalan ni ginungkit mesti. Oh Aisyalan. Baru kita kinong addo kilan lenyan bangin yo mesti. Ndoi kesokan jelah pat kesap jaja. Ini banyak gini. Ada dia mungkin trek bantau mesti gelam sang antajuki ni buram mesti. Ndoi buram lamin ni upati. Kamla pun screen tino kiway di buram lebih tiba pun buram kiway pun kata kepercayaan frame dong. Green dia jadi consent tentang. Green dia berarti sensial, membangi. Kita ki kasih state kemengiam. Abang Yesoy kata kesosuran instrumen of accession. Abang Yesoy dok green dia berkuai. Kalau dia kata berarti sensial. Ya upai jong kumsning lengba tanika parti kejengpi yang ko bagian tray ya jufang ni ai kebo ni pintu kuar lagi nak kata ni oi bagil ila tray aki babon bentah baglay ong iperlok ki boyfriend sekeman ni kejeng tray sitong kejengki bat ni mendaras ni ini kejingwan kejengpi siakan itu jinggalang kadai ini kejing terman ke bakrau akan ini konsensi kejong
di haknya counseling konferensi dia sepang kinong kitam ni yang persa hangnya kung ke parti TMC ni persa bet ya ke BJP ni persa bet ya ke BJP kita kira-kira kisah nong itu kidon kia solang hak Kanada katakan North Eastern Democratic Islands kemudian unong yalam usabi uday ng kena Asam baro kitren kiyong ba ya di jelah hari North East layalam daka Asam kadai sisa balay ng kumbay mereka yung makile na Asam kaya dek minta hakini di Southern Snem hi damo hopor kebat sensar hangi dagi di parti Asam tempat dua ban sensar daga BJP itu damo kata kenrum Marsen form ya Kanada ke UDP ke HSPDP ke PDF kini kita nang Kanada lada tulis Google neda hantu hilaput kiaso ke UDP ke iso nado ars ajar kan rio ke HSPDP batu PDF arada katra kiaso bat Kanada nah tak ada kajing sumber yang ini hak kita border kasih hari boy pada untuk hamukro bah tadi lupa bah kini lalek surrender lalek IT penyekrelang bah katakan ada apa kaji alam jong uhaman tapi suasana jadi ini